Rem lak bhai in mo kumin hi kan team silver jubilee kumania kan project a hian thingphun hi tel hrim hrima chuan atira chuan kan venga mi mal huana phun kan di langa an du hun an thu turin kan tia Jordan Center kan ron kem ama jong po khan ron kal mai la khalam hoi thinlung pu deuh khan kan ron kala chuan kan director te kan soi tia helai muna phun hi a that riau na chu a om reng to do na pin rong bol na mun lo ni boka chuan tiang hian kan han pia helai huna thok tu te po a thiak lak vel te po min lo bo puya kan lom khup maya lom thu kan han soi nga ni sela thanga hoin nia hen kan thing thiak phun zong zong te hi Jordan Center a pathian rong bol na tlom taka kalna le hun yom taka siam tu le chei tu lo di theinan azawai hian lalpan mal min som sa ro se amen no
ามันเลยเนาะอ๋อที่ได้จ้องให้หน่อยให้จ้องให้อยู่ที่ดูพอแล้วนี่ลองเป็นอะไรไม่จำเป็นลุสJordan Center Citron Penagian Ang Chapel Ang panmega ni Nilokot na eh Kawan, kasihan. Buka Fungzui buka. Ang hiyan sa tang sa itim kan. Silver Jubilee Volume Hang Jordan Center muna hiyan. Sokati Tuna Hunha lâu này nuôi mình Sokar Enkol ni na halang chiang le mai ana stadium an nei ve a kung sir wal khung kuan asokachi kan phuna am biak in kota te an chapel kota te bukani Kekuin kan ang kalde una Goran sur dan pe tachi ro poni mai theya ni an hun ha so hain hum na mun khani tan hun so lai so ni ka king ka fi tang so team member le ma tuang te ni riu bena ta bena ti boka riu ru chaka ma mama gaming so tang so team le ma tuang te ni foi te ina kana
ช่างปรุกและช่างปรุกและสอเชียระเบยขาตัวหันช่างปรุก